забон дар ҳама давру замон ҷойгоҳи вижа дошту дорад. забони тоҷикӣ дар масири қарнҳо рушд кард, мақому эътибори хоса пайдо намуд ва дар раванди шадиди бархурди фарҳангу тамаддунҳо побарҷо монд ва баъди беш аз 1000 сол боз мақоми давлатӣ гирифт. имрӯз дар даврони истиқлолияти сиёсию давлатӣ забони тоҷикӣ эътибору эҳтироми хоса дорад. забони тоҷикӣ дар ҷараёни эҷоду таҳияи осори илми маърифатӣ, таълимию омӯзишӣ ва соҳавӣ нақши меҳварӣ мебозад. аммо ҳанӯз дар ҷараёни таҳаввулоти техникӣ ва корбурди истилоҳот мушкил ҷой дорад. зеро на ҳама вақт истилоҳсозӣ тибқи меъёрҳои забони адабӣ сурат мегирад ё корхонаи муассисаҳо, марказҳои тиҷоратию фароғатӣ ва дигар бахшҳои хизматрасониҳо бидуни мувофиқа бо кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ё забоншиносону донишмандон номгузорӣ мешаванд ва хоҳу нохоҳ дар ин ҳолатҳо ба ғалатҳои имлоию мантиқӣ роҳ дода мешаванд. фарҳангномаҳои тахассусӣ низ баъзан бо саҳлангорӣ таҳия мешаванд ки барои миёни мардум маъмул гаштани истилоҳоти ғалат мусоидат мекунанд. дар мавриди забони васоити ахбори омма низ андешаҳои донишмандон гуногун аст. агар сол аз сол дар бахши беҳбудӣ ба назар расад, аммо дар самти забони шабакаҳои интернетӣ ки муштариёни зиёде дорад нигаронӣ зиёд аст. чанд сол қабл аз раванди забони коргузорӣ дар корхонаи муассисаҳо интиқод доштем. имрӯз чӣ? оё беҳбудӣ ҳаст? ҳамчунин аз забони рекламаю дигар васоити тарғиботӣ хеле зиёд шикоят мекардем. имрӯз чӣ? гуфтору навиштаҷот ба меъёрҳои забони адабӣ мутобиқ шудаанд? забони муошират дар кадом сатҳ қарор дорад? мушкили забонӣ имрӯз кам нест. чӣ бояд кард? то куҷо тадбир бояд ҷуст то талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳама самту ҷанбаҳо риоя шавад? забони давлатӣ ба чӣ такя мекунад? ба меъёри забони адабии ҳазорсола. лекин вазъияти имрӯзаи забони адабии тоҷик, ин меъёр аз воҳидҳои хурдтарини забон сар мешавад. воҳиди хурдтарини забон овоз. аз кадом ҷиҳат? ин овозҳоро беғалат талаффуз кардан ва беғалат навиштан. мутаассифона дар талаффуз дар забони зинда нодуруст талаффуз кардани овозҳо мушоҳида карда мешавад. дар талаффуз хусусан дар барномаҳои радио ва телевизион бештар эътибор додан лозим аст. мо фарҳанги забони тоҷикӣ дорем. фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ, русӣ ба тоҷикӣ, тоҷикӣ ба англисӣ, англисӣ ба тоҷикӣ. ҳар калимае ки дар ҳамин луғатҳо сабт шуда аст, он калима дар забони адабии имрӯзаи мо роиҷ аст, истифода мешавад. бояд мо ба ҳамин луғатҳо такя кунем. дар инҷо меъёри услуби забони рӯзноманигорӣ, меъёри услуби публицистика бояд дар назар дошта шавад. чунки шунавандагон, бинандагон ва хонандагони рӯзнома синну соли гуногун доранд. дараҷаи саводнокӣ онҳо ҳам гуногун аст. онҳо соҳиби касбу кори гуногунанд. бояд дар забони матбуот, барномаҳои радио ва телевизион калимаҳое кор фармуда шавад ки ҳамаи ҳаминҳо маънои онро донанд. мо истиқлолияти забонии хешро маҳз аз қабули қонуни забон оғоз намудем. пешвои миллати мо дар ҳамасола дар баромадҳои худ дар бораи таҳкими забони миллӣ ки забони миллӣ таҳкимбахшандаи давлат ба ҳисоб меравад, пояҳо рукнҳои асосии давлатдориро дар асоси забони миллӣ асос гузоштаанд. ва дар ин ҷо бахусус ба миён меояд масъалаи забони илм ва забони тоҷикӣ. дар ҳамон вақт забони тоҷикӣ ба мақоми забони илм касб меёбад ки мо дар забони тоҷикӣ истилоҳоти бузурги фанҳои гуногунро бояд дарёфт карда бошем.
ҷамъоварӣ карда бошем, ба вуҷуд оварда бошем, зеро ки ҳар як забон, асоси ҳар як забонро ба ғайр аз он ки қоидаҳои дастурӣ, қоидаҳои имлоӣ ташкил медиҳад, истилоҳоташ низ ташкил медиҳад. яъне ки истилоҳот дар забони миллӣ, дар таҳкими забони миллӣ яке аз нақши босазо дорад. дар солҳои охир баробарӣ ба истиқлолияти забонӣ ба даст овардани тоҷикон кор ба дараҷае расид, ки дар кӯчаву паскӯча, дар баъзе муассисаҳои илму маданӣ ҳама ба истифодабарии баъзе истилоҳот худсарона рағбат намуданд ва баъзеҳо истилоҳоти илмиро, истилоҳоти тахассусиро на дар мавридҳои ба худашон хос истифода мекарданд, ки ин ҳусну қубби забонро коҳиш медод. ва ҳатто мо дар донишгоҳ баъзан ҳамин хел пайхас мекунем, ҳамин хел мушоҳида мекунем, ки баъзе фарҳангҳои рӯи об омадаанд, рӯи чоп омадаанд, ки бо ном фарҳанги истилоҳоти ягон соҳаи муайян. вақте ки ба фарҳанг рӯ меоварӣ, дар фарҳанг бисёр истилоҳоте ҳастанд, ки онҳо ҳатто мақоми истилоҳотиро надоранд, ҳамчун як калимаи маъмулӣ истифода мешаванд. дар қатори воҳидҳои луғавӣ воҳидҳои фразеологӣ ҳастанд. онҳоро ибораҳои рехта мегӯем. онҳо дар ҳукми захираи луғавии забони тоҷикӣ аст. дар кор фармудани воҳидҳои фразеологӣ ҳам баъзан меъёри забони адабӣ риоя карда намешавад. албатта дар фарҳанги ибораҳои рехта фақат он калимаҳои дохил карда мешаванд, ки ба меъёри забони адабӣ дар воҳидҳои фразеологӣ чӣ гуна аст. ана ҳамонҳо бояд дар онҷо бошад. масалан дар ҳаққи касе мегӯянд 5 панҷааш ҳунар. асли ин воҳиди фразеологӣ 5 ангушташ ҳунар. боз ин воҳиди фразеологиро ҳатто бо калимаҳои дигар иваз кардан мумкин нест. масалан 5 чилликаш ҳунар, 5 лелакаш ҳунар. гӯяд воҳиди фразеологӣ аз байн меравад. фақат 5 ангушт. боз бемавқеъ кор фармудани баъзе воҳидҳои фразеологӣ. ба кори даст задан, ба кори даст задан. ана ҳамина агар гӯем фалонӣ ба кори хайр даст зада аст, бемавқеъ мешавад. чунки кори хайр ин воҳиди фразеологиро талаб намекунад. ба кори хайр одам даст намезанад, иқдом мекунад. аммо ба ҷиноят даст зада аст, ба дуздӣ даст зада аст. мана дар ин ҷо ин ба мавқеъ мешавад. чуноне ки мебинед мувофиқи меъёри забони адабӣ ҳар кадоми воҳиди фразеологӣ дар мавқеъи худаш кор фармуда шавад, бо маънои машҳураш кор фармуда шавад, дуруст аст. ман фикр мекунам ки забони тоҷикӣ як зарфи андеша ва тафаккури мардуми мо аст, ки суратбахши тамаддун, фарҳанг ва шеъри мост. ва ман баъзан фикр мекунам ки чаро масалан миллатҳои дигаре ҳастанд, ки забони 10 аср пешашона намедонанд. масалан англиз, фарансавиҳо забони 10 аср пешашона намедонанд. вале ягона забоне ҳаст, ки мо имрӯз вақте ки мо рӯдакиро дар 10 аср пеш зиндагӣ кардан, мо вақте ки шеъри устод рӯдакия мехонем, гумон мекунем ки шоири ҳамин рӯз аст, шоири муосир аст, чунки забони имрӯзаи мост. ҳамин забони асри да имрӯз дар забони шеърам ҳамун забони рӯдакӣ аст, дар забони гуфтугӯӣ. вале устодам хеле хуб гуфтанд, ки масалан гӯяндаҳои телевизион ва дар рӯзномаҳо, маҷаллаҳо воқеан як калимаҳои баъзан вомехӯред, ки ҳайрон мешед, ки аз куҷо мегиранд. ман як чизи дигар хеле нигарон мекунад, ки ҳама аз ман мепурсанд, ки чаро шумо ӯи дароз мегӯед. ман масалан наметавонам ки имрӯз гӯям, ман мегӯям ки имрӯз, ё ки ҳамин калимаи ӯя дар ҷош истифода, ӯи дароз мегӯем ё ки вови маҷҳул мегӯем, истифода мебарем. баъзан ман дар шабакаҳои иҷтимоӣ дучор мешавам, ҳатто суол медиҳанд, ки ҳамин ҳарфи ӯ барои чӣ лозим аст.
ای مردم چه خیلی حرفی او لازم نیست. چرا ما فردوسی رودکی سعدی و حافظ چه خیلی غزلشون شعرشون به حرف او میخونیم؟ وقتی که من میبینم گوینده به جای کوشش میگوید و باز حرف گوشت، مثلا حرفی گوشت میگویند، باید گوشت گویند، یا اینکه یعنی این کلمه های بسیار هستن که اینجا مثلا همه اینو نمیگوییم. به هر صورت من فکر میکنم که ما تا امروز اگر زبانی بلنده، زبانی زیبا داریم، علت موجبشون است که ما اندیشه زیبا داشتیم و هر کسی که غلط تکلم میکند، غلط مینویسد، اشتباه میکند، او تا سرچشمه همین ادبیات نرسیده است. یعنی که او مطالعه نکرده است، نخوانده است و زبان نمیداند و در همون شبکه‌های اجتماعی همه قریب به لهجه گپ میزنند. وقتی که ما در شبکه‌های اجتماعی که تمام جهان ما را میخواند، حتما که ما باید زبان تاجیکی، معیار زبان ادبی تاجیکی را ما احتیاط کنیم. ما باید با این خواهیم نخواهیم، ما در روزنامه و در تلویزیون و در دیگر جاهایی که مثلا با مردم نشستیم، ما با زبان تاجیکی را احترام کنیم. ما باید با زبان ادبی صحبت کنیم. حتی همین زیایای ما، روشنفکرای ما با زبان ادبی صحبت نمیکنن استاد. وقتی که همراهشون صحبت میکنند، اون با همون لهجه خودش رفتن میگیرد. و در مکتب ها همین است. معلمه ها، استادای مکتب، استادای دانشگاه ها هم هر کس از کدام گوشه تاجیکستان است با همون لهجه صحبت میکند. بیاید ما اینا بجا نکنیم، بیاید ما اینا پنهان نکنیم. ما باید همه معلمان، همه استادان، شاعران، نویسنده ها باید دنبال آن باشیم که زبان پابرجای ما. من وقتی که جواهرلال نهروی خواندم، در تاریخ یک کتابی دارد، در تاریخ نظریه تاریخ جهان میگوید که اقوام بیگانه زبان های بعضی مردم، بعضی ملت از بین برد، ولی زبان تاجیکی نتوانست از بین بردن، برای آنکه این زبان مستحکم بود، زبان شیرین بود، زبان بهشت بود. برای همین نتوانستن و برعکس نیازهای خودشون چندین سال هرچند که ما دولت نداشتیم ولی زبان ما زنده بود در مردم بیگانه. برای همین من در یادم باز میرسد سعید نفیسی میگوید که اگر همین شورش ابو مسلم نمی بود، شورش مقنعه نمی بود و دولت سامانیان و شعرای ماورانه هر نمی بود، زبان ما هم از بین میرفت. همین بود که در زبان فارسی، زبان تاجیکی در سایه همین مردم ماورانهر زنده ماند. نباشد مثل مصر ما هم عرب زده می شدیم. یعنی مصری ها هم زبان خودشون داشتن ولی عرب زده شدن و خوشبختانه همین زبان شیرین بود و همین شاعرای بزرگ ما بودن. اصلا که زبان ما تا امروز زنده و پاینده ماند و گمان میکنم که همیشه پاینده میماند. در دوام همین 1000 سال سادگی زبان ما را نظم کلاسیکی ما نگه داشت. بله. نظر به نثر کلاسیکی همیشه زبان شعر آسان فهم بود، آسانگوه بود، آسان به موسیقی می افتاد، سرود می شد، مردم با ذوق می خواندند. بنابراین در همین پاکیزگی زبان، سفتگی و روانی زبان، سادگی زبان باید خصوصا در زبان گفتگو به زبان نظم تقلید کردن لازم است. اما برای قافیه بعضا در نظم کلمه های عربی رو کار می‌فرمودند که این چیز در نظم امروزی ما قریب نیست. اونها مجبور می‌شدند که قافیه تنگ می‌آید، کلمه نمی‌یابند، اما کلمه های عربی زیب قافیه دارند. اما در بین همه قافیه هایی که معنیشان به همه معلوم بعضی کلمه های کار فرموده می شود که عموما در زبان گفتگو به کار برده نمی شود. حتی در زبان خطی هم خیلی کم کار فرموده می شود. به همه مناسبت استاد من سید حلیموف یک کتاب نوشته اند
در همه کتابشان دعوا کردند که همه کلمه های عربی که به زبان ما آمده اند کلمه های اقتباسی شمردن لازم نیست. همان کلمه های عربی رو اقتباس شده قرض گرفته شمارده ممکن است که وای به زبان تاجیکی در آمده است، هضم شده است. هر تاجیک آن را تلفظ میکند، معنای آن را میداند، اما مقدار زیاد کلمه های هست که در تلفظ ما نیست و معنای آن را اکثریت تاجیک نمیداند. این گونه کلمه ها را اقتباسی گفتن لازم نیست، لیکن در خزینه زبان تاجیکی همین گونه کلمه ها هم باید باشند. لیکن در زبان مطبوعات، در زبان رادیو تلویزیون، زبان امروزه ماست، آینه زبان ادبی امروزه ما، این انعکاس کننده وضعیت انکشاف زبان ملی ما. بنابراین مسئولیت اهل مطبوعات خیلی بزرگ است. بنابراین از دهان آنها باید یگان کلمه غلط نبراید. متاسفانه یک مثال میگویم. ژورنالیست با دهقان صحبت کرده ایستاده است. از دهقان میپرسد که شما در چند هکتار کشت گذراندید؟ دهقان میگوید که کارتشکا کاریدم، کارتشکا کشتم، کارتشکا کشت کردم. اما ژورنالیست کشت گذراندید میگوید. این همه بیماری ترجمه زدگی. این اصطلاح را رحیم هاشمی بیشتر کار میفرمودن. این ترجمه از زبان روسی است. تحت لفظی میکنن کالکا. پروبستی پسیو کارتوفل. آخر وقتی که در خود ما کاریدن است، کشتن است، کشت کردن است، کشت گذراندن چی در کار؟ با همه فعل گذراندن باز کلمه های بسیار در زمان ما پیدا شد. باید اهل ژورنالیستیکا از همین گونه نقصان هایی که زبانشناسان نشان داده اند آگاه باشند. من یک شکوه دارم. همین کتاب اکادمیک محمد جان شکوری هر سخن جایی و هر نقطه مقام دارد. 76 غلطی زبان مطبوعات نشان داده شده است. در اینجا هم کلمه سازی، هم عباره جمله بندی، هم عنصرهای گراماتیکی غلط. لیکن همین غلط ها اصلاح نمی شود. سبب چیست؟ ژورنالیست ورق نزده است. حالا اینکه این کتاب 3 مراتب چاپ شد، باید در نوبت اول ژورنالیست باید از همین گونه اثرها عبرت گیرد، داند که چی درست و چی نادرست. یعنی ژورنالیست تاجیک هم به مثل ژورنالیست مثلا روس بسیار خوانده و پخته و همین خیل باشد که سخنانش به آلایش زبانهای دیگر پاک و فهما و شیوا صدا دهد. همون روزنامه‌نگار پرورده مکتب عالی است، از جمله فاکولته ژورنالیستیکا. در فاکولته ژورنالیستیکا 5 سال تحصیل میکند. در درازای 5 سال باید استادانی این درگاه در ردیف دیگر کتاب ها مطالعه حتمی کتابی هر سخن جای و هر نکته مقام دارد را تقاضا کنند، طلب کنند و بدون مطالعه این کتاب باید مثلا بها نگذارند. ما یک چند کتاب داریم که مثلا ما هم در مکتب عالی تحصیل میکردیم، میگفتن که تو فلان کتاب ها را خوانده آمده با ما در اطراف آن صحبت نکنی و پاسخ نگویی بها نمیگیری. و من فکر میکنم که همون کتابی که شما بسیار با مورد اشاره کردید، کتاب استاد محمد جان شکوری هر سخن جای و هر نقطه مقام دارد، باید در ردیف کتاب‌های درسی یا دستور مورد مطالعه حتمی مکتب‌های عالی قرار گیرد. از جمله شما استاد محترم باید حتما طلب کنید که اون رو مطالعه کنند شاگرداتون و اطراف اون صحبت کنند. واقعا هم درست است. اگر روزنامه‌نگار امروز همون کتاب رو مطالعه میکرد، در اون کتاب یک
ман барои мисол як нукта мегӯям ки имрӯз бисёр паҳн шудааст он ғалате ки устод муҳаммадҷон шакурӣ 20-30 сол қабл аз ин гуфта буданд, лекин имрӯз ҳам қаламкашони мо дар бисёр васеъ истифода мекунанд. Дар ҳар як қариб ҳар як шумораи ин ё он маҷалла ё рӯзнома ба он дучор шуда мумкин аст. Гарон кардани сухан, гарон кардани пурвазн, вазни иловагӣ бар зиёд додан ба сухан, ибораи се хилофат дар як ҷумла. гарчанде ки ба деҳа рафта бошад ҳам, лекин муродаш ҳосил нашуд. یعنی شکل بسیار بسیار گران سنئی محمدجان شکوری گفته بودن که همین رو با یک خلاف گفته ممکن است. با دیه رفته باشد هم مرادش حاصل نشد. با دیه رفت ولی مرادش حاصل نشد. گرچنده با دیه رفت مرادش حاصل نشد. دو خلافت دیگر بر هم میخورد. این شکل سنئی و پروزن و پرسکته جمله سازی در ادوات کلاسیکی ما نیست. این همون ساخته آفریده اکن در ناخونه گویم اعجاز سخنی قلمکشانی یک گروه قلمکشانی علایده است. وقت آخر در همین سه فعل خریدن، خرید کردن، خریداری کردن. خرید کردن شما ارزش همه مال را میدهید و آن مال از آن شما میشود. انا همین خریدن است، نه خریداری کردن. خریداری کردن با مال پیشکی بها کردن است که امروز پیشکی سودا کردن است میگویند. بنابراین در همه موردها به جای خریدن هم خریداری کردن میگوییم. بعضی‌ها تقلید میکنند به زبان همزبانان. بگذار در آنها خریداری کردن به معنای خریدن کار فرموده شود. اما در ما تاجیکان خریداری کردن خریدن نیست. خریداری کردن پیشکی بها کردن و سودا کردن. باز در بین دو کلمه خریدن و خرید کردن تفاوت معنایی هست. باید ژورنالیست به این تابش فرناک کلمه ها هم رعایت کند. خریدن یک چیز را خریدن، خرید کردن یک چیز را، یک چند چیز را. من به بازار رفتم چون که یک معرکه داریم، برای خرید کردن رفتم. اگر به دکان در آمدم و یک تا کتاب خرید کردم گوید بی موقع می شود. در اینجا یک تا کتاب که شد این خریدم می شود. ما باید از خردی با شاگردانمون در ردیف تربیه وطندوستی، تربیه کلانسالان دیگر و دیگر باید احترام به زبان مادری رو تربیه کنیم. از کودکستان، از خاندان، از خانواده، کودکستان و مکتب و دیگر و دیگر باید اونقدر مهری زبان مادری رو جای کنیم که یک عمر در آنها پایدار بماند و یک رکن زندگی آنها شود. علم در خردی نقش بر سنگ، تربیه هدایت در خردی هم بسیار بسیار اثری برجسته دارد، تأثیری برجسته دارد، تأثیری ماندگار دارد. یک خطی بسیار استوایی می شود برای تمام حیات آنها. من در کودکستان ها بسیار بسیار میبینم که مربی ها هرچی پیش وقت خوش آید تعلیم میتن و بچه ها هر شعری که میابند از مطبوعات، از یا کتابی تصادف دیگر میگیرن با بچه ها اذیت میکنن. حالا که غلط در زبان، سکته در زبان یک بیماری گذرنده است. توسط همون شعری سوست یا سخنی سوست علاقه به خواننده تاثیر میکند و همون عباره نادرست توسط همین شعر علاقه وای از خود میکند و در نهادی وای جای میگیرد. میگم در شعر هم خیلی آمده است. بنابراین اول باید با متخصصان، با شاعری نویسندگان، با مشاوران، با شخصان ورزیده، با زبان شناسان، با استادان معروف مصلحت کرد این یا آن شعر رو برای پیش از با خوانندگان، با کودکان، مخصوصا کودکان یاد دادن اول از نظر آنها باید گذراند. در بسیار باغچه ها
садик мегӯянд боғчаане кӯдакистон дар кӯдакистонҳо як мепурсед ки чӣ хеле кӯдака мепурсед чӣ гуна шеър аз ёд кардӣ як шеъре мехонад ки ҳайрон мешед ки вай аз куҷо гирифтааст ва аслан шеър нест шеърам нест як сухани кадом як муқаррарӣ хешаш нависааст кадом дугонаш нав шеър нависааст яъне ки орзуи шоир шудан дорад ва ҳамуна ба бача пешниҳод кардааст вале ман фикр мекунам ки ман чӣ тавре ки гуфтам ки устод рӯдакӣ 10 аср пеш гуфтааст мо имрӯз мефаҳмем ҳанму кӯдак мефаҳмад вақте ки мо кӯдака гӯем ки навис то ҷаҳон буд аз сари одам фароз кас набуд аз рози дониш бениёз чӣ қадар осон аст вай кӯдак одат мекунад ба ҳамин шеър не ҳоли вай майда ин ҳоли вай кӯдак аст ин шеърҳо барои бачаҳои синфи 5-6 овай мебахшед кӯдак дар 5-солагӣ тафаккураш шакл мегирад мо бояд дар давлатҳои масалан ҳамзабони мо аз гулистон мисли алифбои мо истифода мекунанд аз гулистони саъдӣ ва чаро мо наметавонем ду мисраи аз фирдавсӣ аз носири хисрав аз шоироне ки моро ба ватандорӣ бачаҳои моро ба ифтихороти миллӣ даъват мекунанд мо аз онҳо ба ҳанам бачаҳои 4-5 сола пешниҳод кунем то вай бача дарк кунад ки воқеан чӣ қадар забони ширин дорем вақте ки ин шеърҳое ки шумо гуфтед ва манам шунидам ин кӯдак пеш намеравад ба ин ҳамн кӯдак шакл мегирад вай мегӯяд ки забони адабӣ ҳамин будааст забон ҳамин будааст бисёр ноб ҳамин будааст бале вай кӯшиш намекунад ифодаи дуруст ҳамин дуруст ҳамин будааст шакл мегирад яъне ки устод шумо чӣ мегӯяд ё ки устод шумо чӣ мегӯяд дар ин вақте ки кӯдак шеър аз ёд мекунад захирии луғавиаш бой мешавад маънои калимаҳо дар маънаи вай ҷой мегирад ин хеле муҳим аст бинобар ин дар мактабҳо шеър аз бар кардан аз ёд кардан ин кори хуб аст ба ҳамин баҳона баъзе калимаҳое ки дар гуфтораш нест аммо аз шеър ёд гирифт ва маънои онро дарк кард вай хазинаи луғавии вай бой мешавад яъне фикрашро осонтар баён мекунад ҳамин норасоӣ дар нутқи кӯдакон ҳамин аст ки захираи луғавии онҳо кам аст шумо дар бораи факултаи журналистика таълими забон гап задед донишҷӯи имрӯзаи мо аз мактаб суст мебиёяд ба талаботи замона ҷавобгӯ нест шумо вай саводи хаттиша нагуфтед ин фақат ҳамин тарзи нутқи ӯро гуфтед вай дар саводи хаттӣ аҳвол боз бадтар аст забони давлатӣ фақат забони гуфторӣ не забони хаттӣ аст вай бояд дар навиштор ҳам ягон хато накунад лекин умри мо барои бартараф кардани ғалатҳои имлоӣ ғалатҳои ибораи ҷумлабандӣ боз чизи дигар ана ҳамин китоби ҳар сухан ҷоеву ҳар нуқта мақоме дорад охирон бор соли 2006 чоп шуд ҳозир нест дар ҳеҷ ҷо нест ҳеҷ набошад бояд дар фурӯш бошад боз ин қадар бо нархи гарон набошад дили нохоҳам узви бисёр мегӯянд вақте ки вай мехоҳад аз китобхонаи ҳадиақал 100 нусха дар китобхонаи миллия мо ҳаст ҳар сухан ҷои мақоме дорад дар китобхонаҳои дигар ҳаст ҳозир боз бисёр китобҳо дар соҳаи забоншиносӣ ба шакли электронӣ дар ба воситаи интернет мутолиа карда метавонанд бинобар ин дили нохоҳам узви бисёр боз як бор мегӯям донишҷӯи мо бояд водор карда шаванд баъзе корҳо ҳаст ки мо ҳамин табиатан ҳамин хел ҳастем ки то водор накунем намешавад баъзе корҳо водор кардани кор маҷбур кардани кор мутолиаи онҳо ҷустуҷӯ кунанд дарёбанд мутолиа кунанд хулосанависӣ кунанд хулосабардорӣ кунанд мубоҳиса кунанд дар атрофи масалан як чизи оддӣ боз ҳамин ин китоб беҳуда устод номбар накардам ҳар як рӯзноманигор ҳадиақал дар ҳар 2-3 сол як бор ба такрор бояд мутолиа кунад ҳар сухан ҷоеву ҳар нуқта мақоме дорадро мутолиа кунад бинобар ин пиромуни ҳамин китоб ҳар сол
дар мактаби дар факултаҳои дилхоҳ ҳамаи факултаҳо бигзор ҳамаи факултаҳои мактаби олӣ як маҳфили адабӣ ташкил кардан мумкин аст. Пешаки эълон карда, дар он ҳатто шоирро даъват карда, нависонро даъват карда, он ғалатҳоро дар тахта нишон дода, дигару дигар кардан, васеъ омӯхтан мумкин аст. рӯзноманигоре ки ҳамин китоба ҳадди ақал ҳамин китоба аз худ кардааст, вай аз бисёр ғалатҳо қаламашро эмин нигоҳ медорад. дар бораи калимасозӣ ва таркиббандӣ дар калимасозӣ ҳам меъёри забони адабӣ муқаррар шудааст. ин дар қисмати морфология, масалан калимасозии исм, ҳамин роҳҳои гуногуни калимасозӣ, ҳар чизе дар китобҳои дарсии таълимии муассисаҳои таълимии умумӣ ё олӣ ворид шуда бошад, анами қоидаҳои калимасозӣ меъёри забони адабӣ. агар баъзе тарзҳои калимасозӣ шубҳанок бошад ё хоси лаҳҷаи шева бошад ё ба гуфтори омиёна тааллуқ дошта бошад, ин ба меъёри забони адабӣ дохил намешавад. аз ин ҳам ман як-ду мисол гуфтанам мумкин аст. ҳозир дар ҳама гӯшаи канори забони тоҷикӣ шаҳри душанбе майдончаҳо барои варзиш, барои варзиши бачаҳо, ҳамин дар даромадгоҳаш майдончаи варзишӣ навишта шудааст. майдончаи варзишӣ ҳамин ҷо ҳамин пасванди и бар зиёд аст. чунки дар забони тоҷикӣ агар ба ҷои ҳамин сифати нисбӣ исм кор фармуда шавад ҳам ҳамин ба саволи чӣ гуна ҷавоб мешавад. бинобар ин майдончаи варзиш гуфтан беҳтар аст. чуноне ки мебинед ҳусни баён анами чизро талаб мекунад. вазифаи ҳусни баён культураречи дар амал татбиқ намудани меъёри забони адабӣ аст. камбудиҳое ки дар забони мо шумо ҷой доранд, ин албатта ба истифодаи калимаву ибораҳо вобастагӣ дорад, чунки калимаву ибораҳо низ монанди забон ҳамеша дар такомулу ташаккуланд ва ҳар як андешаи маънавӣ ва ҳар як падидаи нави иҷтимоӣ дар ҳар давру замон ба забон ҷорӣ мешавад ва дар баробари ба забон ворид шудан дар баробари худ ҳамроҳи худ калимаву истилоҳоти нава ба бор мебиёрад ва он калимаву истилоҳоти нав шояд аз забонҳои хориҷӣ ки иқтибос мешавад тавре гуфтан устод ё ин ки ҳамчун калимоти дохил иқтибос ки мешавад ва албатта аз як тараф ҳусну қубби забони тоҷикира захираи луғавии тоҷикира агар бой гардонда бошад, аз тарафи дигар метавонад ки забони моро хароб гардонад. ана ҳамин нуқтая ҳатто пайхас карда пешвои миллати мо дар як суханронишон мегӯянд ки агар забони миллат аз байн равад, миллат ҳам дер ё зуд завол меёбад ва бинобар ҳамин ҳам мо бояд ба забони миллӣ тавре эҳтиром дошта бошем ки ба модари ба волидайни худ дорем. забони тоҷикии мо, сарчашмаҳои классикии мо қудрату тавоноие дорад ки дар баробари истилоҳоти имрӯзаи муосир истилоҳоте созад, калимаҳое ба миён оварад, аслан калимаҳое созад ки маъфуму маъниро аз пештара дида, аз имрӯза дида баръакс хубтару беҳтар ифода карда метавонад. вазифаи мо аҳли илму адаб ҳамин аст ки ҳамон истилоҳоти шинаму форами ноби тоҷикия аз сарчашмаҳои қадима варақ занем, ҷустуҷӯ кунем, дарёб кунем, онҳоро аз баъзе агар бошад мабодо аз баъзе камбудиҳо орӣ созем ва дар шакли дуруст, дар шакли саҳеҳ ба хонандагон, ба ҷамъият пешниҳод кунем, то ин ки ҷамъият аз ҳамон шакли дурусти калимаҳо имрӯз чикор кунад, истифода кунад. ҳатто як сарчашмаи дигаре ки мо бояд мардуми мо бояд сухандон бошад, меъёрҳои забони адабиро истифода кунад, мо ҳамагон медонем фарҳанги имлои нави забони тоҷикӣ рӯи об омадааст ва ҳатто мо аз ҳамон фарҳанги имлои забони тоҷикӣ истифода намекунем ва имрӯзҳо ҳатто муаллима дуруст қайд карданд, устодоне ҳастанд, мо дар байни устодон суҳбатҳо мекунем, во мехӯрем, устодоне ҳастанд ки чӣ дар донишгоҳ, берун аз донишгоҳ шахсоне масъуле ҳастанд ки дар мақомоти давлатӣ кор мекунанд, дар қонунгузории давлатӣ, дар муносибатҳои дипломатӣ,
онҳо ҳатто ба меъёрҳои забони адабӣ аҳамияте намедиҳанд. барои ҳаминам вақте расидааст ки дар партави қонуни забон бояд як фармоне дард шавад ки муаллимоне ки ба донишгоҳ ҳамчун омӯзгор ба кор қабул карда мешаванд ё шахсоне ки ҳамчун ба корҳои масъули давлатӣ тавсия дода мешаванд, бояд аз забони тоҷикӣ, аз забони расмии давлатӣ имтиҳон супоранд. дар якчанд мамлакати ҷаҳон ҳамин чиз роиҷ аст, ҳамин чиз ва ҷорӣ карда ҳамин чиз ва ин бисёр хубам ҳаст. вақте ки забони миллатро намедонӣ, бо ин миллат чӣ хел сару кор мегирӣ? бо ту баромада аз минбарҳо назди мардум, хусусан ҳаминам як воситаи таъсиррасонӣ аст, назди мардум сухан мегӯӣ ҳамчун роҳбар, ва ту на танҳо ҳамчун роҳбар эҳтиром мекунанд, балки ба забонат ҳам, ин забони роҳбари мо аст. бо чӣ гуна забон гап застодааст, забони ифоданок, бисёр хушрӯй, пуробранг бошад, ин қадар ба мардум таъсир мекунад ва кӯшиш мекунанд ки чӣ хел бо монанди ӯ гап зананд, чун роҳбарашон гап зананд, чун роҳбарашон бошанд. лекин вақте ки роҳбар бо забони махлуд олуда бо вожаҳои мансуб ба шеваи лаҳҷаҳо гап мезанад, ин бисёр таъсири бисёр бад дорад. устод гуфтанд ки ҳамин калимаи варзиш бояд варзиш бошад, яъне майдончаҳои варзиш бояд бошад. устод дар ин ҷо навистагиаст ки майдончаҳои варзишӣ, яъне ина бибинед ин калкаи русия аст, спортивная чӣ меган майдонча, площадка. ина бинед мо ҳоли ҳам аз тарҷумаи таҳтуллафзи забони русӣ мегирем. агар ки мо масалан бо устод бо ҳам забондонои мо суҳбат мекардем, ҳамина бибинед дар ҳамаи ҷои душанбе варзишӣ воқеан варзишӣ нависта шудааст ки дар оғози суҳбати мо муаллим дар бораи хурдтарин воҳиди забон садонок овозҳо гап задан. ана як чизи дигар ба хотири ман ҳамон вақт омад, нодуруст гуфтанд ки садоҳои нодуруст талаффуз мекунанд, нодуруст монани зада, ҷои зада, монани Сабрина мегӯянд, як духтараша намоша Сабрина. ин Сабрина мо надорем, талаффузи тоҷикӣ нест, талаффузи тоҷикӣ нест, ин дар зери талаффузи забони беруна, забони русия аст. дигарашо шумо нагуфтед. масалан ҳамин номи хушрӯи Мадина Мадина бо ҳарфи нарми русӣ талаффуз мекунанд. албатта ин чизҳо ба ҳусни забони тоҷикии мо намезебад, чизи бегона аст. агар забони давлатӣ чӣ қадар тавоно шавад, пойдор шавад, унсурҳои бегона аз ин забон дур мешавад. лаҳҷа, умри лаҳҷа кӯтоҳ аст, умри забони адабӣ дароз аст. масалан дар забони русӣ аллакай таъсири лаҳҷа нест, фақат як чизро онҳо мегӯянд. дар қисми шимолӣ хорошо мегуфтем, аммо аксарияти мардуми рус хорошо мегуфтанд. ҳамин рӯз дар мо ҳам фаро мерасад ки тамоми тоҷикон бо забони адабӣ фикри худро беғалат баён мекунанд. аммо ифтихори миллӣ бояд дар ҳар фарди тоҷик бошад. баъд масъулият ҳис кунад ки вай намояндаи ҳамин забон аст. ин забон забони дирӯза парирӯза нест, ин чандин ҳазор сола забон аст. бинобар ин ба қадри ҳамин гузаштагон меросе ки ба воситаи эҷоди илмию адабӣ ба мо гузоштаанд арҷ гузорем, ба қадри он расем, онро зиёдтар кунем.